Afghanistan na siwa na lobu juwa mantrobe tuzu rungbu kone gyana ki Taliban dan dalam sukyu tanum zhishin ya bata. Jinda tunbe tse nishu genyin gyana ki chide lunjin yi gyami chongye tenjin na Taliban ki chetu rinbe pyuri dan tute che ya bari. But actually, in the week before Waja that, ngusu te kongi dunta de sinzin shi sinzin gani dan ngusu kaba tane kecha shede Afghanistan ki shunga mutu kyabjo yobe seche che ya bata. Afghanistan to Taliban ki hachang nyubu tangzin che tupe na gyana netun shi yinbe kor u eshe netun cheshi pa gashi ki yeche nangi ya bari. The Afghan security forces recognized that the Taliban had the support of China. Taliban la gyana Urus Pakistan da Iran teshin peche gyaga mayimbe ngaku nangi gyagab chewa chebe gyabjo yaba Afghanistan ge denja punshu zo ngunzin nangi yabar son semshu la nyögyön teb yabari. Afghanistan na gyana ki toyin te yu te na ranjung tega da mazuleshi da mangshi zugdun le cha gyu gyana ki chepsi dan benjo shugin Europe na gyage chegyur mibe gyana ki gyudan lam leshi deyo segyu te yaba netun cheshiba gashi ki dejo nangi yabari. Amerike Afghanistan na tongja sheba te gyana la kogabshi yinba ta yine gyana ki toksuyun chegyu netun cheshiba zo choba nangshidu. China still sees gyana ki tada Afghanistan na toksuyun chegyu mikda chigi yoba ta konsuyo te nyanga tan lutab yinba samde te na tsugyu deba chigi meba re. gyana ki lotsab chesho te denja sungkyub yinba re. first of all ensuring that there isn't a Toma ter Afghanistan nangi denja sungyo nyanga kashe gyana la benjo chepsi tang tabju ki tona cheba yebe shige chebe kimze tang nyebar tu u Asia tang tishi miga tu Pakistan na kyabde minroba chegyu nye ten sugyu de yinba re. Pakistan gyu gyami mazu tang genrin shungam yoba tiyi gyagam nine tenin gogo nyamjo chigi yoba re. Tangto Afghanistan ki saja te gyana la kate che pecho chegyu minba tang yu teyi Afghanistan tang gyangze mile ngabju gyanzam nyamjo chigi yoba re. Chapsi ki netun chane gyana ki Afghanistan nangi netan te Amerika gyonjo chegyur pecho che yoba re. 我们看到美军 Amerika pongma ki sangsin tang tatu sobe kange tumashi ngan zo tongchung. Afghanistan gyana che mangzo denam ki gyagashi yinsi ba tang ngasu te mindabi yinba cheshi ba zo sungidu. I think Afghanistan Uyghur Tachibam tate samzu jingken zo gyana nangkyu kanyo gyalong tang kosham chegyu sakyu shi chasi ba te gyana ki lotsab debashi yinba re. Uyghur kachenam nyanga shi tang jigube to rangi matab ki chashe yinba gyana ki tongi yoba tang yine doa min top tang tsote ka ki Uyghur kacheso gyana ki tukzon na jo tang chache ko nyanda linglo na yoba re. Taliban ki Uyghur netun la gyabjo chagyu de konsul kong chimbo shi yinba cheshi ba zo dejo na wa tang Gyunsen Shenchini Chulu to Taliban ki Uyghur so Dungsem Nyangge chagyu misi ba. In both places, Sajanyike na kaje chochoki chego tang kaje chochoki sheto chinda to hajang mindawa chimbo ye ba re. Afghanistan nangi netang la yuwa doshinbe gab gyana ki tashib tang ngagu ki langjo zinshin ye ba cheshi ba zo mutu nangi du. Soke ba Elizabeth Lee ye bebe nezu di papyu tang nyenzu shuken namka tingzi.